inkolo abantu badide kakhulu awazi ukuthi inkolo bayihlanganiselani nesintu sethu ngoba inkolo nesintu izinto ezibili ezahlukene okudingwa wokhokho bakho kwakini akufanele ukuthi ukuhlanganise nesonto ngoba uzokuhlanganisa nesonto uzozinika inkinga wena nesizukulwane kukhona abantu namuhla othola ukuthi baxakekile yina abazali babo bavele bathi bona bathatha inkolo babe sebekhohlwa inkolo yesintu ngoba inkolo yesintu masikhuluma isiminya ukusondela emsamo uphahle uthemeleze uthethe ithongo laphakathi komuzi ushisa impepho ukhulume nabantu abadala kwenziwe umsebenzi phakathi komuzi kuhlatshwe izwi labantu awusuka madoda sashaya leso sikhathi lashaya lelo hola igama lami ke ngumlekeleli umfoka mbanja kwathi ngithi kunina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke lakhamba kufinyele khona umsakazo omkhulu iVibe FM 94.7 kuhlelo lukhulu izwi labantu kanti ke ngiyazi ukuthi abantu namuhla balindele udokotela umnyadi kodwa ke ngesizathu sokuthi umne wethu kanti futhi uza kwethu kulona lolu hlelo ubese ngicela ukuthi cha uyacela ukuthi ngihlale esigqikini sakhe yena useyokwazi ukuthi aqhamuke ngesonto elizayo ngiyazi ukuthi abantu kungenzeka ukuthi kade bemlindele kodwa ke akonakele ngoba impunga yesintu isingaphakathi kumsakazo omkhulu iVibe FM kanti kuma ukuthi umusha nje kulomsakazo uthema udlula wabusa uhlangabezana nemkeneneze emnandi ahlangabezana nomculo omnandi kakhulu angiphinde futhi nawe ngikwamukele kulomsakazo omkhulu iVibe FM uhlelo ke la sithi khona izwi labantu la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo uzokhumbula ukuthi isintu sethu iyonanto esekela impilo zethu thina njenganabantu abampisholo isintu sethu isona sodwa esiwumgogodla wempilo zethu thina njenganabantu abampisholo ngingeneke ngeSoul Brothers bekhuluma indaba enkulu kakhulu bekhuluma indaba enkulu bethi kuthiwa ngihambe ngoba uya nenyoka emhlophe emanzini awu madoda into zedlozi zinjalo abantu abaningi bayazibalekela abantu abaningi abafuna ukuthi bazemukele kanti izinto zedlozi bafowethu izinto ezibalekile kakhulu yingakho kukhona lo hlelo loluthi izwi labantu ngoba uhlelo lasicacisa khona izinto eziningi othola ukuthi abantu abaziqondo othola ukuthi abantu bayazibalekela uzokhumbula ukuthi kuyenzeka phakathi komuzi kube khona abantu abaneziphiwo uma beneziphiwo labantu bese bangafuni ukuzamukela ekungazemukelini kwabo leziphiwo bese ziyabagulisa uzokhumbula futhi ukuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi akusona nje isiphiwe kufanele ukuthi usisebenze sabantu abadala kodwa abantu abadala badinga ukuthi basizakale ngawe kuyenzeka umuntu embathwe imimoya yabantu abadala memembethe imimoya yabantu abadala bese becela okuthile ngenhloso yokuthi bafuna ukusizakala kuloko okuthile abafuna ukusizakala kukona ngesimo sokuthi umuntu kokangaqondi athi umeya kubantu kuthiwa wena wembethwe imimoya yabantu abadala bese acabanga ukuthi mhlambe lowo muntu usezosebenza mhlambe umsebenzi wabantu abadala kanti into bengayihlelilena leyo kanti cha omunye ezwe kuthiwa kufanele ukuthi adle igobongo bese emva kwaloko yena avela atatazele utatazeliswa yina utatazeliswa ukuthi mhlambe ucabanga ukuthi mhlambe usezoba isangoma mhlambe usezoba inyanga njalo njalo kanti hayi ngoba nakunjalo kodwa labantu abakwembethe ibona abagulayo ngale gobongo wena uzobulidla bona bazabe sebekwazi ukuthi basinde hayi mlalele lo hlela kulona lwami olwethu nawe inombolo ozongishala kuyona ithi 031 5048947 angiyiphinde 031 5048947 ngeledluleke isonto sifikile la sakhuluma uhlelo lwethu ke lalumntoti kakhulu ngoba uhlelo esasikade sifundisa kulona kakhulu ngezinto eziningi ezahlukene salenza laba ingcubevana ngisho ukuthini mengithi salenza laba ingcubevana sasithinta izihloko eziningi
ezahlukene sikhuluma ngezinto eziningi ezahlukene uthola ukuthi zithinta abantu abampisholo kodwa ke namuhla ngiyafisa namuhla ukuthi uhlelo lethu lube nesihloko nje esiqondile namuhla ngifisa ukuthi sikhulume ngendaba yenhlambuluko abantu abaningi ke inhlambuluko yinto abake bayithathe kancane okanye yinto abake bangayiboni njenganento emqoka kodwa mawuthi uyabheka imizi eminingi isibhubhile yaphela ngenxa yokuthi iyehluleka ukwenza inhlambuluko inhlambuluko ke iyinto ejulile kakhulu yingakho kubalekile ukuthi sithi masiyichaze umlaleli ehlele ekhaya ezwe kahle ukuthi masithi inhlambuluko into ebalekile kakhulu sisho ukuthini uzokhumbula umlaleli ukuthi ngokweqiniso kusuke kufanele ukuthi yonke imisebenzi ezokwenziwa phakathi kwekhaya kusuke kudingakala ukuthi kwenzeke inhlambuluko omunye umuntu ke mhlambe ke uzodideka ukuthi impunga yesintu isho ukuthini mayithi kusuke kufanele ukuthi kwenzeke inhlambuluko ngaphambi kokuba mhlambe sichaze ukuthi inhlambuluko iyini ngizofisa uqale ngiveze ukuthi ziba khona izimo la othola ukuthi khona phakathi komuzi kuzokwenziwa umsebenzi makwenziwa umsebenzi phakathi komuzi uthola ukuthi lo msebenzi ozokwenziwa wenziwa nje kukhona izinto ezithile othola ukuthi bekufanele kudlulwe kuzona kwangadlulwa kuzona kwesinye isikhathi uthola ukuthi abantu bayakwazi lokho ukuthi khona izinto ekufanele ukuthi kudlulwe kuzona bangadlula kuzona kwesinye isikhathi uthola ukuthi abazi yingakho ke ngiyimpunga yesintu ngithi yonke imisebenzi esuke kufanele yenziwe phakathi kwekhaya kusuke kufanele ukuthi iqale kwenhlambuluko ijulileke lengiza nawo namuhla ngizokwenza umfanekiso phakathi komuzi uthola ukuthi kunabantu ababenzelwe umsebenzi nabantu ababengenzelwe umsebenzi kwesinye isikhathi uthola ukuthi phakathi komuzi khona abantu ababangakaze benzele umsebenzi ngenkomo kodwa begcina ukwenzela umsebenzi ngentshitane ngenkathi kunjalo usuzofika wena uzokwenza umsebenzi ngenkomo kanti khona abantu bonke basekhaya abakaze benzele umsebenzi ngenkomo leyo nto isuke izosusa isikhwele isuke izosusa isikhwele kulabantu abangasekho basemoyeni ngoba into ezokwenzeka kuzokwenzeka wena uhlabe inkomo phakathi komuzi uthola ukuthi uhlabela ingane kanti abantu abadala abakaze bona bahlatshelwe inkomo lengiyakhona ngiye ekutheni yonke imisebenzi esuke yenziwa phakathi komuzi kusuke kufanele ngokuthi iqale ngenhlambuluko kuqala yini inhlambuluko inhlambuluko umuntu nomuntu angayichaza ngendlela ayichaza ngayo kodwa sibe siqonde into eyodwa inhlambuluko kuphumela obala kokuthile umuntu mekubuza ukuthi yini inhlambuluko inhlambuluko ukuphumela obala kokuthile uma nje singayichaza ngendlela ezokwenza ukuthi umqondo ube sobala kona wonke umuntu sisho ukuthini ke masithi inhlambuluko kuphumela obala ngokuthile uzokhumbula ukuthi uma mhlambe owesifazane noma owesilisa behlanganile kwabe sekuhlala umntwana kwathi makuhlala umntwana babe sebevumelana ngokuthi lo mntwana akakhishwe ngenkathi sebemkhiphile lo mntwana bese kuhamba isikhathi uyabahlupha ngenkathi ebahlupha lo mntwana uma sebeyilungisa leyo nto abakwazi ukuthi bazovele bahambe nje baye emakubo sebeya komlungisela lo mntwana kodwa kufanele ukuthi baqale ngokwenza inhlambuluko kuqala sithe yini inhlambuluko inhlambuluko sithe ukuphumela obala kokuthile uma befika emzini yakobo ngizokwenza umfanekiso ngensizwa insizwa isiyayihlupha ingane unina wayo uyikhiphile ngoba uma ingane unina wayo ikhiphile ikimhlubuka isikhathi esiningi unina iyohlala kwinsizwa kubaba wayo
ngenkathi ke yena isimhlupha lengane sekufanele ukuthi ayilungisele kusuke kufanele ukuthi uma efika kubo aqale enze inhlambuluko kuqala ahlambuluke angithi manje ngenkathi enza inhlambuluko usephumela obala ngokuthile okwade kwaziwa uyena useyahlambuluka manje ngamafuphi useyagonyuluka okuwukuthi mina ngahamba ngathi mangifika enyuvesi ngiye kofunda ngahlangana nentombi ngathi mangihlangana nayo sembatha masembatha kwabe sekuhlala isisu makuhlala isisu sabe sesivumelana ngokuthi lesisu ayisikhiphe ngoba mina ngesaba ihlazo lokuthi mangibuye emagcekeni akethi angikwazi ukuthi ngingabuya nengane kodwa bengithume ukuthi angihambe ngiye esikoleni ngihambe ngiye kobuya nana nejazi lemfundo ukuze ngizokwazi ukuthi kusasa ngenza izinto ezinhle phakathi komuzi ngenkathi ke manje ephumela obala ikona kuhlambuluka lokho iyona inhlambuluko le asuke yenza ngenkathi egonyuluka ekhipha lento engaphakathi kuyena ingonyuluka ekhuluma iqiniso ngento eyenzeka efuna ukuthi ithongo likwazi ukuthi limthethelele kuleyo nto eyenzeka ngoba usekwazile ukuthi angayigcini kuyena ngaphakathi ayigonyuluke ubona imizi eminingi izinto zenzeka kanjena nje uthola ukuthi izinto ziphambene kunengane ezihlala ngaphansi kwamabridge kunengane ezishiya emakhaya ingoba iningi labazali liyahlala phezulu kwamabibi kungafanele ukuhlala phezulu kwamabibi kungafanele kuyawudunga umndeni okanye kuyasidunga isizukulwane sakulowo muzi ngoba ngenkathi nihleli phezulu kwamabibi nithi niyabaleka nivikele izinto ezithile kusuke kukhona nalezi ningazivikeli nisuke niubulala umndeni uma ningeke nihlale eqinisweni uma nabantu abampisholo basekelwe isintu sethu sisekelwe yiqiniso uma isintu sethu sisekelwe yiqiniso ngaso sonke isikhathi kusuke kubalekile ukuthi siphumele obala ngaso sonke isikhathi kusuke kubalekile ukuthi senze izinto ngeqiniso nakuba iqiniso libaba linjalo kodwa kusuke kubalekile ukuthi silithathe libaba linjalo siligwinye libaba linjalo enkathini namuhla kudlwebeleke ukuthi uma owesifazane eganile ngizoyibeka lento ngoba iyabagulisa abantu abaningi nakhona lapho kwakusuke kufunakala yona inhlambuluko uma isimo sesinjalo uma owesifazane eganile ngenkathi eganile owesifazane wabe senza iphutha waphuma wayokha imfino uma ephuma eyokha imfino abesebuya nengane ngenkathi ebuya nengane kuke kugcitshwe ihlazo lokuthi lo wesifazane oganile uphumele ngaphandle komuzi wabuya nengane uhambe wayokha imfino wabuya nengane kube sekugcitshwa ukuthi leyo ngane yalapha ekhaya kwesinye isikhathi uthola ukuthi ubaba wale ikhaya uzodlula emhlabeni ngokubizwa amathongo kwelamathongo ngenkathi esedlulile emhlabeni emva kwaloko bese umama okanye unkosikazi oganile le ikhaya useyaphuma uyokha imfino uma ephuma eyokha imfino usethola ingane ngenkathi ethola ingane bese iyagqitshwa futhi leyo nto uyabona manje ukuthi sebehlala phezulu kwamabibi kungafanele kuthiwe lengane le yale ikhaya bayithathe lengane bayifake ngaphansi komsamo wale ikhaya kuthiwe ngoba ubegane le ikhaya lengane yale ikhaya lengane kohamba isikhathi izinto zawo zishaya ingane izinto zayo ithi mayihamba ingane bese iyathola ukuthi yona iyilongwe la kugane khona unina ayiyena wakhona vele nenyongo lesuka isithelwe ngayo yakhona ngenkathi bethi bayifaka esibongweni kusuke kungafanele ukuthi leyo ngane bayithele ngaleyo nyongo ngoba leyo nyongo isuka izoyigulisa yindaba izoyigulisa ingoba ngenkathi lo mama ephume yakokha imfino usuke enza icala emzini aganele kuona ngenkathi enza icala emzini aganele kuona amathongo onke le ikhaya ayayiqonda yonke lento eyenzakalile okuwukuthi lengane le akuyona imbewu yethu ngamanye amazwi ke asikwazi ukuthi lengane singayemukela ekubeni sibe sazi kahle ukuthi inkunzi ayiphumanga phakathi kwalomuzi esimene sifana naleso nakhona kusuke kufanele ukuthi imndeni yombili ihlale phansi yenza inhlambuluko umndeni wabuka makoti nomndeni wala eganele khona laba babuka makoti kusuke kufanele ukuthi basuke nenkomo
Uma besuka nenkomo nabo abazuvele basuke nenkomo kodwa kufanele ukuthi baqale ngenhlambuluko kuqala emzini wabo benza inhlambuluko ngokwasethongweni labo babike lesimo lese senziwe ingane yabo ibathela ngehlazo emzini eganele kuona. Uma sebeyenzile lenhlambuluko le sebethatha inkomo basuka nayo manje baphikelela la kugane khona indodakazi yabo. Nakhona futhi manje sekuyokwenziwa inhlambuluko kohlala phansi umndeni. Sekuphunyelwa obala ngalesimo lese senzakalile. Ingakho inhlambuluko sithema siyichaza sathi sizoyichaza ngokuthi inhlambuluko kukuphumela obala kokuthile. Ngenkathi ke manje nasekugonyulukwa sekuphunyelwa obala kulesimo lese senziwe lo wesifazane. Sebemcelela noshwele lenkomo le ekade beyiphethe sebezocela ngawushwele sebezogeza umuzi wale ekhaya osukusuthelwe ihlazo ngezenzo zalengane yabo abayiletha izogana phakathi komuzi. Inhlambuluko ke bafowethu ibalekile kakhulu. Umuzi nomuzi kubalekile ukuthi uma kukhona inhlambuluko ethile kufanele ukuthi yenzeke. Kubalekile ukuthi niyenze kanti uma niyenze ngeqiniso ningayinqamleli. Kusuke kuyicala elikhulu uma nizobulala imbuzi ningakavumelani ngokwenhliziyo nenhliziyo zingakaxoli. Uma kuukuthi kukhona ingxabano nezinhlambuluko yengxabano. Kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi phakathi komuzi impi isesendeni. Ngixolise lapho kodwa isiZulu lesi ngisho ukuthi kwesinye isikhathi uthola ukuthi kuxabene umndeni. Makuxabene umndeni uthola ukuthi izingane zandawonye azizwani kodwa zizalwa umama oyedwa. Zavundla okhalweni olulodwa kodwa zizwani. Yini eyenza ukuthi zingezwani? Uthola ukuthi ungazwani kwazo hayi ngoba naku ukuthi azizwani kodwa kuvuka upelepele omdala ogqokweni. Phakathi komuzi kukhona abantu othola ukuthi bahamba bephakamiseleni izikhali, babanga imfuyo, babanga amasimu njalo njalo. Uthola ukuthi abanye banukala. Kwaba khona ingxabano kubona besaphila. Ngenkathi ingxabano ikhona bangakwazi ukuthi babuyisane, bahlale phansi, omunye nomunye aphumele obala. Ahlambuluko ukuthi cha mfowethu lokho engakwenza kwakungafanele ukuthi ngikwenze. Abazange bayenza inhlambuluko bahambe emhlabeni mabefika kwelamathongo amathongo afika bagweba athi nina nahambani bangumsindo emagcekeni omuzi wethu. Hambani ke nolungisa leyo nto abaxoshwe bangangeni kwelamathongo. Ngenkathi bengangenile kwelamathongo babehambe bebangumsindo. Sebeyabuya manje bafuna ukuzoyikhuluma lento. Sake safika ke nodokotela umnyati sakhuluma indaba yedlozi nethongo. Labantu ke bona babusaba yithongo ngoba ithongo lona liphiwa amandla lokuthi kumuntu ophilayo ngokwenyama lifike kuyena esebuthongweni elele. Kodwa idlozi lona liyadlozomela. Ingakho ke manje phakathi komuzi wakhele uthola ukuthi izingane zakho asezwani. Ungezwani kwazo kuyinkulumo yokuthi phakathi komuzi kukhona abantu abahamba bengezwani. Ekufanele ukuthi ke manje labo bantu benzelwe inhlambuluko. Makwenziwe inhlambuluko akwenzelwa labo bantu ababonwa ngamehlo enyama ukuthi bona bezwani. Kodwa inhlambuluko kusuke kufanele ukuthi yenzelwe laba bantu abasemoyeni kuyibona abahamba bengezwani. Abantu abaningi mabenza inhlambuluko bayiphambanisa kakhulu. Uthola ukuthi khona abantu abangezwani. Bona bayenzele bona baphila ngokwenyama. Kanti indaba ayikho kubona. Indaba ikulaba abantu othola ukuthi bahamba emhlabeni bengezwani. Kusuke kufanele ukuthi maniyenze inhlambuluko nenzele bona. Lento ifana nokuthi makukhona umuntu phakathi komuzi owahambe egula wabe sebuye ezokwembatha umuntu. Abantu mabenza abantu mase sekufanele ukuthi manje nalowo muntu loyo bamelapha isifo bavele bona bakhulume ngalomuntu ophila ngokwenyama.
kanti kusuke kungafanele ukuthi bakhulume ngalomuntu ophila ngokwenyama ngoba lo muntu ophila ngokwenyama kuyena ogulayo kodwa yena wembethwe umuntu ogulayo kufuna kulashwe lo muntu ogulayo ongasekho ukuze kulomuntu lo amembethe naye ezothi ngenkathi ephila lo semoyeni bese nalo uyaphila imzuzu seyamashumi amathathu libumbene ihola lesithupha umsakazo iVibe FM ukuthi usanda ngena nje kulomsakazo umsakazo iVibe FM kanti igama lami mina ngumlekeleli wakambanjwa impunga yesintu bathi unduna kandaba untombizi yamncimela utsitso zemkhombisi lona sinane saphuma ehlathini ekseni ngovisa vuthulula ngoba sidola amabethe ngikholwe elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugqamgqama umsathe enkakane lakhala lathi ngahamba lithese lositha lathi ngahamba umuthi wentombi ezithi ngabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede zikhohla amasokazo umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo emamatheka kuthi faca kanti inombolo ngasithinta kuyona ithi 031 504 8947 mangiyiphinda 031 504 8947 iyona ke inombolo yethu le ozokwazi ukuthi usithinte kuyona makhona umbuzo ofisa ukubuza uma khona okuthile ofisa ukuthi ujobelele ngawo mangikukhumbuza nje umsakazo iVibe FM umsakazo omkhulu kakhulu ake senze nje sithi nje ukugwinya mathi Awusuka madoda njengobuzwa nje umlalelo wamamuhle ngimthanda umsakazo iVibe FM 94.7 kanti igama lami mina ngumlekeleli wakambanjwa uhlelo izwi labantu la sikhuluma khona indaba ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo indaba ezimntoti ngendlela engakazibona umsakazo iVibe FM umsakazo engiwuthanda kakhulu ngoba uyabafundisa kakhulu abantu abampisholo ngezinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo njengobuzwa nje neSoul Brothers ikhala kakhulu ikhala ngokuthi umngoma awu kodwa madoda uthi ngisafuna ukudla amagobongo lenyoka emhlophe kufuna ngoyilanda emanzini kodwa ngizoyilanda kanjani abangiyeke ngiphothule eqala ngiphothule igobongo lami nawe mhlambe kufanele ukuthi udle igobongo kodwa uyabaleka bafowethu akufanele sikhohlisane kufanele ke sikhohlisane bafowethu ngoba uma nje singakhohlisana izinto zethu ngeke zihambe kahle angeke zize zihambe kahle makufanele ukuthi igobongo lidle makukhuluma abantu bakina balele phansi kothu lomhlaba bethi wena kufanele ukuthi udle igobongo kubalekile lokho futhi kuyaphoqa ayikho indlela yobaleka ngayo kunaloko kobe wena uzidonsela amanzi ngomsele ngoba usuku uzodihluphekisa kakhulu uzodihluphekisa nje kakhulu uma ungafuni ukulalela abantu abadala kubalekile ke futhi nokuthi omunye umuntu uma ekhuluma nawe eyigxeka leyo nto ngoba abantu abaningi badidwe kakhulu inkolo ngizokusho lokho inkolo abantu badide kakhulu awazi ukuthi inkolo bayihlanganiselani nesintu sethu ngoba inkolo nesintu izinto ezibili ezahlukene okudingwa wokhokho bakho kwakini akufanele ukuhlanganisa nendaba yenkolo akufanele ukuthi ukuhlanganisa nesonto ngoba uzokuhlanganisa nesonto uzozinika inkinga wena nesizukulwane kukhona abantu namuhla othola ukuthi baxakekile yina abazali babo bavele bathi bona bathatha inkolo babese bekhohlwa inkolo yesintu ngoba inkolo yesintu masikhuluma isiminya ukusondela emsamo uphahle uthemeleze uthethe ithongo laphakathi komuzi ushisa impepho ukhulume nabantu abadala kwenziwe imisebenzi phakathi komuzi kuhlatshwe uma kuhlatshwa kusuke ngeve nje ukuthi kuyahlatshwa lento yesintu bafowethu ijulile kakhulu ingako namuhla sithe ake sithinta indaba yenhlambuluko ngoba imizi eminingi ibhubhile yaphela ihluleka ukwenza inhlambuluko abanye inhlambuluko sebenze kwaze kwaba kahlanu kodwa ayenzekile indaba ingenzekile ingoba noma beyenza abayenzi ngeqiniso kodwa bayenza ngoba naku basuke sebefuna ukugcina icala ukuthi inhlambuluko sayenza
kodwa bebebazi kahle ukuthi inhliziyo zabo zazingavumile. Uzokhumbula umlaleli ukuthi ngithe uma kuukuthi inhliziyo zenu zisazazelana kwamaqhude kusuke kungabalekile ukuthi nihlabe imbuzi ngoba lokho kuhlaba kweni imbuzi kuzophenduka icala ngoba inhliziyo zenu azikakabuyisani. Imbuzi ibalekile kakhulu. Ngizoyikhuluma lento. Bangixolela abantu mabezongizwa ngigxeka kakhulu indaba enkolo noma indaba amasonto. Ingoba nawo asigxeka kakhulu isintu sethu. Abantu bese bayalimala. Angeke kube ukuthi uma unethunzi elimnyama elikwembethe bese uthi uzoguqa uthandaza lizophela ngeke. Ngeke mokuwukuthi unemimoya yabantu abadala uthi uzoguqa uthandaza iphele ngeke. Angeke kube ukuthi uma wazalwa wembethe uzoguqa wena uthandaza kuthiwa inhlanhla yakhe izokwazi ukuthi ichume ngeke. Kunezinto ongeke wazenza ngomthandazo. Umthandazo usebenza esontweni kuphela nakini ke mhlawumbe ukuthi uyathandaza nakhona usuke uzothandaza. Kodwa into edinga isintu sethu ngeke makufanele ukuthi udle igobongo uthi wena uzothandaza ngeke. Kuzofanele ukuthi udle lona lelo gobongo ngoba noma ungathandaza uthi uyayixosha leyo nto ithongo ke livele liyelula intambo. Ngenkathi bekwelululela intambo wena uzobona sengathi ku right kanti akukho right. Abantu abadala basakwelululela intambo. Bayazi bona ukuthi bazokuthola. Awubambe la. Ngenkathi kushoniwe phakathi komuzi. Ngenkathi kushoniwe phakathi komuzi kufanele ukuthi igezane noma asivele sibuye sizila. Ngenkathi kwenziwa inhlambuluko phakathi komuzi abantu abadala base sebevele bengcolile ngokwenhlamba ababekade benikana zona. Phela uma phakathi komuzi kuzoba khona umsindo kujijelwane ngenhlamba. Nisuke senibangcolisile abantu abadala ngalezo nhlambe ekade nijijelana ngazo. Umuntu othembele kuye wena. Umuntu othembele kuye wena. Umuntu othembele kuye wena. Umuntu othembele kuye wena. Ngoba mina ngithi ngoba mina konke konke